Ka Shillong Municipal Board kan pentri kamno deki mesin batemai. Bala pendat yakali nakamata bantam iki jabo jaban baru ban penkuj iki jaklia ki babunjaj ki baju sata akaleng hanu ba Shillong. Ya kita iki artili ki mesin la plai pajba da menteri ki kampen resor ba senyau bahalang dahar harengkat ka jingdan lang u komisioner sekretari jong katenat ba MR Senram direktor jong katenat nang ta CEO ka SMB uba BS Olia ba FB Khan ki officer nolor kiwe to hagani kapor nakong kan pawing so kuben namar ba ginagaliang urban sudah hapo do municipal mata kasing pelaj gini ki atli ni kali perut kambah ke bedeng sebentar ku buat sekri pai ba kani ki khot ka jai tu liter kan sweep gini jabo jaban ku surok kan utai pegawai ke road sweeper kan ke road sweeper beli so tu itarai bahkan let sweep dan dicakap-cakap sa penbek dapat office dan ada dia pohon kan sedang banyak kani gawai kum gadak ke bangi kumuju ke ni bro sekatu kumnungin maintain ke city lajong bahkan long greenery manong ba coach ba player ka sida kamtam hagi por lek ar kumbolong hi ngim padon kum gini mesin handai katar ung songu penpau ung song kumen kamtam na kading jong aku minister urban ne ki paino so jong silong jong city bro ko we namar kar kumbolong montandu pa de bro nikat bala kinong song gelai maintain hi ka coach yang subah ka we ko itanak ni lek urban ngai kuble kinong so jong ga source long bro ko we tinggi perkajing perkajingai lebanga program bau chief minister mai je ulang bro hiba la dai ke por minuan rak no di mesin beper kenang ba kenang minla coba maintain ya ke sor silong jungi kalau ke bakut kalau ke ceda no sau thoi kumbujo ke habingi le chikido ke sor i doni katukani ke dulu city ke bala pun kami ke mesin ti perkat no da gawe ke jimut ber ke officer jungai baro do komisioner sekretari direktor bagi CEO jong municipal ke engineer baru kita tahu jong ai kuble lang mapo di jong department lembaga di trace stone jong ki jing ai jing jong ki yang gomen ini mata kesila la bonong de la job sebentar layak ban inaugurate ini ban play nya gini road sweeper ya gini ka jadi liter kajitayu link filter liter picking machine kini mendakaya nasibir in demonstrate kum kadak ban penia pai ba inong song jong soslo borok kami muda bagi nonton gini mesin kenang ba ngigum gulong song ngim sim khia so pen khot hanya kerpak susu ngim dia sim khia susu lo sim khia kenang ba naga government naga urban department min pen bahasa su ya kajing bahasa met berkunjung ingin song kerpak lagi ngin burom lang ya khot ke pelak ni song thok khot ke pelak ne ga wei naga benta ke badai kum ga spa ke jong hi song thok ding don ka yeng ga sem ka office ke babahali don kalau babaharo dadangi umla meninti ni ka khod kata sibutang ngindai ke bajob dagani giling aku morban unisa kerpan gino sonjong solusi kamtam baro ko we menta ga singin laun ni ka artli ni mesin wada ka jo poro agar pan le mi sonjong sorry khnang ba tongin improve susu ya ka jing khod subah po sorry baro ko we tena giling jonga kamtam unu drivers ni operator sebab ya gini artli gini mesin do kerpat udah unong sim khia udah men sim sting ka kam udah men biang ke timing ko abangan dong bangin hap ong mengiman ke sini office khelek sta udah men TV la ka jong di kan long bayi kumga collectively responsibility